Kubor nagaslem jong unongsan hima. Kakenhun kinong hikay SSE, henne kasngi habakren bat kilat patay kubor, hasyolong press club. Kilapan paw ya kajing sngaw bom ya hap hapaya day bat kajing berngem, jong kinong yalam ka Megalia SSA School Association, ban ay mukot duma, persya ya kasorkar jella. Uba biling do ula ongru, balengin hap ban leche do syata, namar ngiyo ya katulam, wat la kaslemru. Nginyakhi bat dawa ya kahok jangi, Henry om hakan nikadur. Uken turu ya kiwai kinong hikai ban perkhat bha, yo jenjar hadin. Ulakan turu ya kinong hikai, balada kempat ya kepisa arhajar tengka, ban yale mukat duma, kin perkhat bha yo jenjar yanadi hadin. Umuwi na kinong hikai SSA bat ngiru baro ki pengiyadan lang ni kapor. Habang iyo hakilat patay kubor, baka Megalia Sarba Shiksha Abhiyan School Association. Kamut bat katmu ban file petition ya ka state Megalia. Ti kum kinong hikay kibangidon ya kajing sngow kit kya. Idon ya kata kajing sngow lesi na bentang iwepat ki para nong hikay. Balada ngiyad da kan digalenti lesi. Kan poi penban syauput jong kajing bat kan baklongru ka bakham lesi kum ya ka bangilong mentah. Ti ngiburu kajing kerpat ya ka MSSA ba nginhap ban perkhat ba hagabidi bagani ka phang baong bangin aikis ya ka state Megalia hagabayadi ban regularize ya baro kinong hikay SSA hapo ka state Megalia. Kaway ka bang UI, hakilat patay kubor, UI, ki media, ki press, iong. Bangin file case, ya ka sorkar Megalia, by teacher's name. Kataga di kaway gamat, kamanga kumuway na kinong hikay, nga don ya ka jing sngow hiya. Ba laday president iong ban file case, ya ka sorkar Megalia, daga kerteng jong kinong hikay, it means individually. By teacher's name. Ngisngaw kit kya habiyadi bagani kebenta kalong ba lesi lasay. Enda habagi bapli kinong hikay ki bom tip ya ga lesi ki bom don ya jing sngaw tho. Ladangi file ya ga case. Ladangi ai daga kerteng jong unong hikay lani kanong hikay. Kabamut enda poi pat haka hearing pat. Hatu manu ban kit kli lani ban bat kli ya kipat. Nabenta kami kakam. Ngisngaw tu baha po Megalia kila bon baha ki jeruat nakabenta kinong hikay SSA. Ti habayidi bagani kabenta ngisngaw banong yaki para nong hikay. Kibom patsem layo ay kajing pensyay habayidi kabay kabenta. Bakin sngow ha. Bakin perkhat arsin. Habayadi bagani gamat ban file case ya ka state Megalia. Kataga di gaway gamat. Kabaar kalong. Habayadi bat ka subscription. Kabakum ka MSSE Central Body kilayat chat menta syakmat. Ban pan arhajar tingka na uway pa uway unong hikay. Nakabanta ka ni ban file case ya ka state Megalia. Ti syusyu habayadi bagani ngisngaw ban pasyat jing mutlem ya ki paranong hikay ki babon lesi kimpat yasiw habayadi bagani kapisa. Kabha bangin ya perkhat bah janay bahatu kabiang ni bangin aikis ya ka sorkar Megalia. Lani ngihaban perkhat bah yo lesi kabu jing penban yang ibat hadin ka sorkar Megalia kam tre bansim de wipat kesinjan likum kinong hikay SSA ngi kerpat batose perkhat lem se yang ngi kinong hikay SSA kaji sutu ka jong asimet namar kambha bangin pen ibor bar ka sorkar Megalia yo lesi lasai pat
kapos kajungi kampat day hero kata kemengilong stable kemengilong. Namar la apoin yang ida ka SMC. Kajing menta kalong lasai. Ngihaban penbiang iki noms ki babun ki hikai la ngi kren iki ai. Ki mo ki badang bon ki jing duna. Ti kumuway nang hikai ngakwa ban pasat jing mulem. Bahawi di bagani ka kut ki si kambha bangin yak de kani ganti. Hikai SSI hapo ka Meghalaya. Ikwaro ban kerpat jaga sorkar Meghalaya. Bat kata kabayadei bat ka area. Kum kinong hikai SSI ya ka area kumbalong hadu menta. La prabnai kabasa ya ka area kalong prabnai kenti. Tinggi kerpat ya ka sorkar Meghalaya. Bala dalong kabala. Bakin perkhatlem nagbenta jongi ki para nong hikai. Ki bangilakit ngilaba. Ngila tenrong lem ka imlang kasalang lese nakabenta bangintay ya ka future jong ki kena. Tila dalong kabala kin snoba ki kerpat ya ka state government. Bakin pelaj no kamploy ya ka area kabangikum kinong hikai SSI ngilay yaisya la kata kipo. Ya ka sorkar Meghalaya through the Honorable Education Minister ban perkhatlem ban pelajno ya ka tulop jongi kinong hikai SSA menta ka balasa la saw banai kenti. Ikerpat ya Honorable Education Minister ban pek ban le no kamkloy habage dei bagani ka benta namar ngi tu ba kum kininggai ilamat iki jinge ki barukom kaporu kaladei sabalong ki school ki babon ki khon ki ti ki babon ki hikai ki badan lagi jong ki khon ki ti ki mat iki jinge ki baharukom tingi kerpat ki sorkar Meghalaya bakin pelaj no kamploy ya ka tulok nagbenta ka jingbaha jingmiat jong ki hikai bat kabasan ngakwa bani keren ru akani kapor ban kerpat ya ka sorkar Meghalaya. Bakan perkhatlem na bentah jongi kinong hikai SSI. Ban includes no haka state budget. Nakabenta ka salary jong kinong hikai SSI kanang ba onla ban siw na ka state katba ompat siyam layo ya kapisa na ka central government. Ikerpat joru ya education minister bat ya chief minister. Badai pej ya finance. Bakin sngobha ban pej yang iru kinong hikai SSI namar ngilamat yi kijing menta daki paus nem. Kani ka sarva shiksha menta badi ka samakra shiksha abhiyan kaladon kumba khatnyo teligis nem. Ila tenrong na menta kalawe jonga state Sakapa muram ya kita di nangkai kiba yalam ya kane ke bagian file daga kias mo ay nagalang ting impersya ya kata ni ay hala kacang cersutu jong nangkai na itang kawai sukan ang pasat jeng mudah ngi magi wei pakin nangkai kibam patsio ya kane gajing Nani ki pampod dan kata ka cingmut ki pampala ban rai ban ya khun em daga kias ba kasarka ni su ai kata ka cingmut saki ba nagalang chung ngahi simen bat ka cingsau chung ngahi ban ra ya ka cingmen toy da ka bangi ba wai mo long ngim so tanat te ki kwa pada ka cing start ka cing sampang da ka cing yadil da ka cing trilang bar kasarka kinon ra ka ni ka cingmen toy kana mukta ay kacing ngisutu wak sarkar kalang kacing tang bangi kam pan bangi